Bayong kandidato para kay Bayong Santo Domingo, kaya katamo ya pong suportan ing action man ning Barangay Santo Domingo, Kagawad Reynaldo Roy Macasio, Team Kapitan Doc Liscano 2023. Yenina! Nung mamilita mong kagawad, dapat itang tuneta mo pinayasan. Kagawad Reynaldo Roy Macasio, itang malagwang nga lapitan, lakwas nating kagipitan. Reynaldo Macasio, o yan itang kailangan. Ingiboto serbisyong menibat ketang kayang puso. Kagawad Reynaldo Roy Macasio, Roy Macasio, o yan ang kailangan tamo. Ingibotong serbisyong menibat ketang kayang puso. Kagawad Reynaldo Roy Macasio, Roy Macasio, o yan ang suportan tamo. Kagawad Reynaldo Roy Macasio, o iniing kailangan tamo. Itang tapat ketang kayang pamak serbisyo. Kagawad Reynaldo Roy Macasio, ing action man ning baryo tamo, ing tutukan ing peace and order. Anya marapat iyana itang iboto. Ing ibotong serbisyong menibat ketang kayang puso. Kagawad Reynaldo Roy Macasio, Roy Macasio, o yan ang kailangan tamo. Ing ibotong serbisyong menibat ketang kayang puso. Kagawad Reynaldo Roy Macasio, Roy Macasio, o yan ang suportan tamo. Bayong kandidato para kay Bayong Santo Domingo, kaya katamo ya pong suportan ing action man ning Barangay Santo Domingo, Kagawad Reynaldo Roy Macasio. Nung mamilitang kagawad, dapat itang ayasahan. Kagawad Roy Macasio, itang kailangan. Ingibotong serbisyong menibat ketang kayang puso. Kagawad Reynaldo Roy Macasio, Roy Macasio, o yan ang kailangan tamo. Kagawad Reynaldo Roy Macasio, ingibotong serbisyong menibat ketang kayang puso. Kagawad Reynaldo Roy Macasio, Roy Macasio, o yan ang kailangan tamo. Kagawad Reynaldo Roy Macasio, Team Kapitan Doc Liscano 2023. Ngenina!